Sonnajo ari ka biro men ɗo hande mo ɗaɓɓude ballal. Haray ko o woni wurude kon ka ɓeygure makko miɗo faala sengitangole non sabuna ko ɓuri kon koko goto kala e me'in wurata ka gurdam mum. Ɗum no wonɗon suddiɗo wonɗon duhiɗo. On salminama on tolnama musidɓe julɓe. Haray ko ɓiɗɗo mum miñam mon Mariama Siré Ba, fondatrice cabinet matrimonial ɓendande de salon. Miɗo humba taw si o windiki o formation fuɗɗotoɗo le 13. Haray ko himme molanaɗe ko mi woni wowlugol ko yeso ɗo si faɗi piji buy jangete ton inchallah e ɓuri majji. Hiɗon andi en fow ko en seteɓe ka hoore leydi ɗo hiɗen iwri nokku go fotti ɗo o. Kono noon ka iwruɗen ɗon hino wayi tawa si tawi na leydi wotiri iwruɗen arɗen ɗo, kono mo be ka iwri ɗon hino jonnora donkun goɗɗo, mo be hino mari dongal kal goɗɗo go hettata. Hiɗen jogii kankirawal men ngal ka ukkuɗen koye donkoye jonnore hoy koye duwaɗen jonnitugol jama on. Wonde noon e ɓe yimɓe kamɓe kadi ɓe jogani en dongal ko hetteten. Woɓɓe goo salo jonnitugol en dongal ngal, wonno sabu ɓayɓe salike enen kadi wi'en ko jogani ɗen ɓe kon en jonnitataɓe. E hino ngal kankirawal en halfintangal hay e goto, e hino en joƴƴintangal hay e nokku ngal no ka hoore men ɗo hiɗen rondingal hiɗen jinditude e mum. Woɓɓe goo no jonnitude en dolle maɓɓe ɗen, woɓɓe goo salo en jonnitude e hara ngal kankirawal jonnore teddungal suƴaygal ko yen luddo rondagol ngal ka ko yen ndaaru kala mo jogani ɗen donkun ƴetten donkun kun jonnen mo. Musidɓe on salminama. Miɗo tamƴini on wawai faamude ko mi faala e yewtude kon. Hiɗe wondi ko aaden e ɓiɗɗo mum, ko aaden e jaaja mum, ko aaden e moodi mum, ko aaden e siina mum, ko aaden e kawtal mum, none kala wondigal ngal wondiduɗon e jama on hiɗon marani ɓe dongal. Ɗum ko haƴƴe mo duwa ɗon tottugol lon e o jama ɗon. Siko haƴƴe enɗan, siko haƴƴe kawtal, siko haƴƴe gollidal, siko haƴƴe wondigal nder suudu hino seedi kono fow e mum ko dolle ɗe duwaɗen jonnitugol. Wonde noon faljen sikken honɗum fii ɓayru momi wondi on jonnitali lan haƴƴe an on, min kadi mi saloto mi sokay haƴƴe mo mi joganimo on, hara mi yejjiti ma hara mi faamali mi ardinali haqqille mi suƴay hoore am woni. Sabuna miɗo dogidude e ɗum ɗo iwataka hoore am. Si mi jonnitimo joni ko duwa hettugol kon, mi ɓeydanimo dongal e hoore kanko ko o rondi kon. Min mi acca ɗon suƴagol. Ɓayru mi suɓike wona kanko mi yiɗi si miɗo tottude haƴƴeji an ɗin e makko, ko hoore am mi yiɗi ɓay mi rowtiray woni dongal e hoore am. Ngal ɗo mi jindidata e maggal ka hoore leydi ɗo. Si mi hotoyi kadi ka jonnorɗo lan on, o landito e kelan ene miɗo jonnorno ma donkun kaarijo o hettuno, mi wi'ay hihi mi hettuno. Haray mi totti haƴƴe an on, mi itti seko mi hoolaka mi jamfi. Jonnorɗo lan on o hoolino lan o halfininmi, haray mi hoolaka mi jamfi. Jaajiraɓe kotiraɓe, none kala e wondigal ngal wonduɗon e mu'um, façon neɗɗanke mo wonduɗon e mu'um. Kala ko jogani ɗon mo kon, ta on ndaaru kanko ko o waɗanta on kon, tute haqqille mon ɗen e donkoye mon koye rondi ɗon koye ka hoore. Tute haqqille mon ɗen ko honno gooto kala hettirta donku munkun hara onon on suƴaaki. Si jama on suɓike suƴagol e angal jonnitugol on dongal mongal, heyi Allah addi on ka hoore leydi ɗo o. Naafimo jonnori yimɓe haqqeji mon ɗin ko hettoton, waɗirta on wawata wuurde ɓaawo majji. Hoore ndi leydi mo waɗani on ka heɓon kadi payto ɗon ɗaɓɓiton heɓon kala ko goɗɗo jogani on yo hetto. Kono si on tigi jonnituno on aduna on welanayno en fiyen fof hayfana en. Kono si tawi on ɗon salike hiɗon wawi paytade ɗaɓɓiton nokkugo itton se ɗaɓɓiten kala ko haton jinɗen kon. Musidɓe miɗo tamƴini vidéo on wallay on. Mi jonnali misal, mi anda si tawi famotoni ɗum. Si tawi woni famike alhamdulillah, si tawi na ɗum ete windoɗon e o formation wonɗo arde le 13 juillet fi sonnaɓe ɓen.
le 24 juillet fiitu hiɓe ɓen wano sifa ko mi explique ɗo joni ko piiji gurdam fii fowni sifa ɗi piiji ɗo jangete ka formation ɓurɗi ɗi e luggude jangete nder ton haray koko haton jinɗen alaji ɗi haton jinɗen ko wallitoren naɓen aduna men on naɓen gurdam men ɗan naɓen wondigalji men ɗin hara en wakkiloto ha ka hattata ɗon en feggaki e goɗɗo ɓay ko ɗum ɓuri wondude e himme na ko goɗɗo goo feggoto kon e me'en haray numéro on no yeeso mon hiɗon sabba wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh